Dr. Kaham, sini Tipramotha, Killa Tipramotha ni sing kaisa social media ma khaibu ni ini sing thangnai maso board romani sini sing Yaphar result makha dini haini bangai sing belai ke khapungkha haini bangai sing press of khaibu joto taku buku romo sini foran kaisa naro so jadi sini ko press briefing wo ani de badi tonai sini YTF ni district secretary Borang Subas Zomatia table sini zonal di joint chairman Borang Subut Kumar Zomatia table sini YTF ni vice president district ni table sini yang yar rabi ni sini EWF block committee president Borang Zomatia block committee secretary Borang Zomatia table sini YTF ni block committee secretary Borang Zomatia table sini orang sini media or night or night joto taku buku no khaka hamjana bu thangnai maso sing board mani finally guduk ma naisima pore sing result ma kha sini Maharani Priti Devi Leverma wo like Kwbang board by pass kha 4,86,000 margin lead khabi pass kha table sini West ni Borang Kumar Dev over 6,11,000 vote by Kwplai kha lead khaika tini haini bangui joto vote ronai rokno koila kha ka hamjana bu niro Kwplai khaiwi vote romani bangui tini chini je Tipramotha ni nahormung je jeng sini mat hero constitutional rights dono nawa ni without any doubt buba grano bisasa wai chu board lai mani finally sini resolution dukha je margin by lead femini Tiprani has of common biggest margin I think Bharatborsh ni tani election no lead femen bisingo one of the toppest lead khaisa almost sudu fruits BJP kaisa ke asing yang kabut Tipramotha jetu orang yo daijak hari bangun di belai koto tahu central government o je tonai ro orang wasok thai terus kan salo sini constitutional rights no lawan bangun tahu orang road map